Evo ga, nestalo mi baterije, sad moram snimati ponovo drugi video. Nestalo baterije. Evo je maramice moram uzeti. Hoću da ako morate da mi reknete je li bolja slika, da li se puno trese ili je ko ona što je bez ovog stabilizatora. Meni izgleda da je sada bolja, ali eto, ako morate da mi napišete u komentaru je li bolja ili nije. Ovdje su prodavnice. Ima neki raznih prodavnica. Familija, Dolar. Šta ja znam šta je ovdje, nešto ima svašta. Pa mi napišite. Volio da znam da li da koristim ovo ili ne. Malo ovako da izgleda predsem onaj broj 2 bolje malo vidi a tak evo tamo su kuće. Ja malo naviknem na ovo. Tek mi je ovo prvi i drugi video. Prošli sad malo snimo, nestane baterije. Ovo će biti drugi dio. Ovo je samo da probam. Da vidimo. Kako će da ispadne. Baš sam užao s biciklom. Drma, ovo ono, eto. Pa vidit ćemo kako će ispasti. Jedno pred jednom benzinskom. Benzinska. Dobro, ovo je likera, ovo se prodaje samo alkohol. A ovamo je benzinska na ovoj strani. Evo je ovo traka. Ovdje ja dođem na benzinsku, ovdje je dobro. Dobar ovaj čovjek, je da Indijci neki drže. Ovo su Kubanci, ovdje žive, gdje su okupili stavili ovoga Djeda Mraza. Ovo je sve na puhanje, na zrak, vidiš. Da se puša, ima motorče i non stop stoji u parku. Semafor, ovdje se na jednom imao sudar. I to dobar sudar. To je vrlo zajeban sudar, ali sva sreća ostalo je nepovrijeđeno. Eto, da sam ovako moram smanjiti da nije malo. Neće, dobro.
Američka zastava. Druga strana. Evo, Americi je normalno, kupe koš i ovdje ga stave i igraju djeca na vodnjak cesti. I sad kad ideš s autom, narod svira, moraš paziti da ne udariš. Ati. Žena hrani mačku, rekao. Isto je naš. Evo ovdje neki Kinezi žive. Kakav imamo stop ovdje. Ono stop žmiga. Non stop da 4 sata, ono samo žmiga. Žmiga. Eto i ljudi došli. Ovdje se zaštopa, ovdje kad padne kiša poplava. U ovoj ulici. Sad čim dođem ću da lodiram jedan da vidim baš kako je, šta je. Ako morate napišite u komentaru je li bolja slika, je li igra ili ne igra, da znam. A ja mislim da neće igrati. Snimat ćemo ga kako da kažem, ja idem na to da snimim sve bolje i bolje zvuke. Bokser. No. Probam. Ovo s okrenom, ne raz. Daš sam probao. Let. Ovdje baš evo. Gledava majere ovdje šta ima auta, majko. Ja ne znam gdje Amerika izvozi u auta. Pa to je svaki dan kad idem s posla ima i 2000 najmanje Fordova tamo kraj pruge složeno, oni njih tovare u vagone. Gdje voze svaki božji dan, eto. Alright. Tako. Da vidimo. Evo uzeo sam ova špaga za magnet fishing. $5 100 fita. Uzeo sam jednu, $5 jednu, dvije, uzeo sam 3. Ako će čovjek mozak malo da odmori, evo, krštenica neka. Uzeo sam ceradu za cvijeće. Da prostrem ispod dole cvijeća i onda da trava ne raste. Evo uzeo sam klempu jednu, $5. Ako kad nešto radim. I jedna 4-5 maramica. Za ruke. $25 sve ovo. A u
U drugim radnjama sam ova špaga je 25-30 dolara ova jedna, 100 fita. Ja. Tako, ako niste zapratili moj drugi kanal, zove se Bosna Magnet Fishing. Ukucajte, to se peca sa magnetom. Baš mi je drago, javite, napišite u komentaru za ovo, jel vibrira, ne vibrira, kako je. Ovo sam uzeo samo da probam. Hajde, bye.